Avuxeni vomakwenu wa mina loyi a vulavulaka haleni i Rodwell Chauke. Ma swi tiva musiku swi nge endleki swi nga endleki namuntlha hi na muyeni wa hina haleni hi nga kona a ni nge zi ni va tivisa va ta ti tivisa hi voxe. Avuxeni. Ahee Chauke hi kona minjhani? Hi hlayisekile. Ku na vanhu vo tala lava va nga hi langutisa ni kombela mi ti tivisa. Okay, vito hi ku ya vito ra le pasini mina Chifiwa Mahumela, mara lava ni rhandzaka va vitana Magenge. Hi n'wina Chifiwa Mahumela ni hleketa ku i Xivenda. I Xivenda. Okay. Ivi ra Magenge ri te njhani? Ra Magenge ri te hi ku a ni rhandza music wa Matswabyemuta. A ni nga swi tivi. So yeah, i music wa ni cha wona. Se mi ta swi vona la ka Matswabyemuta i Matswabyemuta and Magenge sisters. Okay. So ti-audio leti a ni tshama kusuhi na tona hi ku ni tshama ka ni chayisa Bermuda ivi le ma ku music wa swicele then ma vheta ma sungula ku Magenge. Then ya ri vheta ri va ri pfhumbi kwala eveke na munhu a ri tsakela ku hayi mara no man himpela hikuva na Bermuda na xo a xi vitana Magenge loko ni ya twa album number 1 ni vheta ni vona mina ni ri pfumbisa. Okay, ende ri mi khoma kahle ra Magenge? Hey, ri kahle ngopfu ri kahle na hi ku ya hi meaning ya rona hi ku loko munhu a ri google ya kuma ku ri okay no Magenge swi vula swilo swa kahle. It's a crew kumbe i vanakulori so ni munhu loyi a hanyaka na vanhu se ni vhete ni swi vona ku ri vito na leswi munhu a swi endlaka swa fambisana. Okay, a ni hleketa ku Magenge i vito ra le bolweni mi nga va mi ri kumi bolweni. Hayi a ni ri kumangi kona bolweni a bolweni a vo ni vitana Batela ni yelana na Batela so swi tivi ku ri a ku ri vuhomu kumbe xani le no si Batela le dari tlake bakani kasi bolo swi la ta komba ku loko ku ri ku a va mi vitana Lennox Batela swi la ta komba ku n'wana wa khale hi Magenge. Ya ku va wa khale no va wa khale ngopfu nga va mi ri wa ri mo ni vula ku ri ni nga boxi malembe ya straight mara ni wa 90s. Okay, yeah muni mvumba mu wa 90 no mi damaretela sweswi. A ni la ta cheka ku mi nga va mi tswaleliwe kwihi? Ni tswaleliwe a Venda kambe hikuva ni khale a wu tswaleliwa xibedhlele so ni tswaleliwe a xibedhlele xa Elima. Ivi mi ya kulela then ni ya kulela ku na letikwana rin'wana va ri vitanaku Hamashawudoli a ro va kule ngopfu na kwala ka Majosi a hi tikhilomitara to ringana 10 ku ya kona so hi laha ni nga ku ni tswaleriwe kona ni kulela kona. la ka Majozi mi fike njhani? Mhani i Mchangani. So la ka Majozi leya ka vakokwani na vo Beblamani. So ni suke hala na ha ri jaha ku a Venda nga ku ni lo dyondza A B na 1 then ni ta tshama hala ka Majosi a ku ri 2000 loko ni ta hala. Loko mi ta hala mi ri ka grade ma? A ni ri ka 1 a ni pasela ka 2 so hala ni fike ni sungula grade 4 ya mina la ka Majosi. Okay, na majita lama la ka Majozi mi nga va mi kulisi ku yini? Hi kule kahle ngopfu hi ku before ni ta tshama haleni a ni vhaka ka vakokwani. So munhu i tshaminyana nkarhi before a sungula xikolo so a ku ri majita lama a hi tivana before munhu a ta tshama permanent hala and hi kule kahle ngopfu A mi ri vanhu vo risarisa kumbe a mi ri vanhu va swa bolo like ni nyikeni background ya makulelo? A hi ri vanhu vo bata tinjiya a hi ri vanhu vo ku risa hi lo risa timbuti veke va va yiva timbuti ta kokwani man. A ku risa n'wina loko va yiva? Mara a tindlolelo swo to bohiwa hi ku aka hi le kusuhi na nhova se a hi endla swilo swo hi ta ti boha veke munhu a rivala loko kha ku tlangiwa a swigovelanini hi kuma ku makukuli everything loko ri xa. Mara ya hi lo tirhisela timbuti mara ku nga ri ku risa leta swa ha ti landzelela ho fika hi ti boha loko ku ba nkarhi ti ya chuchiwa ti vuya kaya.
magenge munhu loyi a nga teka no ka vito ni ta tirhisa ra magenge leri ra Xivenda ra ntsandanyana and ri le mahungwini ngopfu so swi kahle ku ri tirhisa le ra magenge because le ra magenge i brand Yeah. hi ku na kona one i mbele xikipa xa magenge na vona va mbele xikipa xa magenge behind the camera hi na mulweri na vo va mbele xikipa xa magenge and then ri ve ku tivisa vanhu laha hi nga kona vanhu va hina hi le Goloza Resort and va khensa swinene va Goloza Resort because hi va kombeli ku lava ku xuta podcast leyiwani kwalawani va ku we are welcome for free of charge va khensa swinene va Goloza khomisani sweswo seketelo wa n'wina wa kala wu khensa swinene a na ha kombisa ku mi te mi tekini ne yes mi katekisiwe hi vana va nga katekisiwe hi vana vambirhi i nhwanyana na mfana handle hayi a ni phungeli nilunge ngo milonge loko veka na phungela ni kombela i comment kwalani ku wa phungela okay ni vona mi ri na ring avokweni Yeah. mi catini kumbe yaliya yo mi ti xavela ntwi mhaka mi karhi mi rin'wana yi ku ya tika ringi yo kala kulungwana wu vi kona kulungwana ka ringi yan'we ya ni catini hi lembe ra 2021 a ku ri ti 23 ta December loko ni cata so hayi wu vi kona nkulungwana no ku vangi leswiya swo ya xava ivi ku hi ta swi vona mahlweni I know Akhes mi nga vula ku partner hi mani nsati wa mina i Khanmambo xivongo xa le vukatini i Xisana kambe sweswiwani i Khanmambo Maumela okay a ni phela hi chave leswiya swo munhu a ku ni catini mi kuma phela vanhu va cata na vanhu vo tala vanhu va nga ri aware se a hi lava ku mi swi vula ku ni catini a swimanimani mi nga va na problem loko no mi vutisa ku kahle magenge va tirha yini hayi ni nge vi na problem mina ni na mintirho yo tala leyi ni endlaka mara ka nkarhi wa sweswiwani ni vitaniwa quality assurance specialist so lava va nge le ka ehansi ka education ni tirha ka sector education training authority so hi mina loyi a fambaku a cheka tindhawu leti lavaka ku va swikolo ku ri ti meet ti requirement na i ntirho wa mina wolowo as a quality assurance specialist a swi helelangi mi nga ngheni ka swa tournament hi ta vulavula hi swona kumbe mi hlamusela na bindzu leri rin'wana mi ni ri tivaka vayingiseli va nga ri tiviki okay tanihiloko ni vula ku ri ku ya hi swa mintirho munhu endla swo tala ni tlhela ni va na bindzu ra le ndzhaku ka yindlu ku nga bindzu ra ku xavisa tihuku so ku na bindzu leri hi vitanaka ku Rendani poultry farming hi ku kurisa tihuku ku sukisela loko ti ri swikokwani ti ze ti fika nyama leyi fitaka ku dyiwa hi vanhu hi tlhela hi va na tihuku leti ti hi tshikelelaka matandza lama hi ma xavisaka hi xavisela vanhu a mi vulanga ti-price ta matandza na tihuku kumbe ivile ya mina price a yi chavi ku kwala nga bida ku price ya mina bokisi ra matandza hi vulavula hi matandza lama makulukumba hi va kha hi endla 70 rand mara 60 70 rand so loko ma ri 140 loko moya chawuke miya kuma matandza ma 30 ma nga 70 rand mi fika mi ni komba ku hi lama hi nga mi xavisela hi price leyi n'wina mi nga yi kuma laha hi leswi ma nga chipisa swona a hi vuli matandza lama ya ku boleni because vanhu va feke va swi twisisa ku na matandza lama munhu wa ma vona ku ri se ingaku life span ya vona ya kha ya hunguteka munhu a fika mi xavisela vona hi 50 rand hina mi ri kuma namuntlha tandza ri huma hukwini hi ri nghenisa ka tray ri va ri ndlela yaleyo okay swa tsakisa swinene tihuku tona ti fambisa kwihi tihuku hi va kha hi ti xavisa hi 100 rand kasi ha ku hluvela so loko hi ku hluvela i add 15 rand swi komba ku wena u hi foyinela ku ni loko ti ta kwala ka huku kwalano then hi hluva hi kama marhumbu na hinkwaswo i kuma hi basile ku va hi ku ndlela service yaleyo hi ku addela 15 rand ehenhla ka sweswo kasi ha deliver loko mi ri
mi ri kusuhi as long as mi ri around 10 kilometer radius mi xave tihuku to hindza 5 a swi kota ku ri hi mi tisela kaya ra n'wina. Okay, bindzu ra n'wina lera ra tihuku ri vitaniwa Rendani Poultry Farm ne? Xilogeni xa ko ingaku ni tshama ni xi vona mi xi tsalinyana xa ni tsakisa kambe xi ri yini? Ku dyiwa mahinyahinya. Oh, ku dyiwa mahinyahinya. Matamani ku hi xi ni tshama ni vo mi poste tihuku mo ku loko hi nga ri na marhengwe a ya hina. Dona hi dya mahinyahinya kambe loko di nga ri na marhengwe a hi dya hina. Oh, a ya n'wina ne? Loko mo fika mi di veka hansi mi di vona di pfumala marhengo swi tiva ngo a hi tona ta magenge leti. Okay, se mi sungule business leriwani ti-challenges leti mi nga hlangana na tona ku nga va ku ri ti? Ti-challenges tani mi swi tiva ku bindzu leri lava munhu loyi a nga na vukheta loko a kha hlayisa tihuku, a ri lavi munhu loyi a hisaka ku ya hi Xitsonga. So ya ti-challenges tetiya ta ku nkarhi wun'wani ma pfa hi va na mortality, mara a ku xaveni a hi si tshama hi va na challenge ya ku ti nga heli hi nkarhi, a ti heti 2 weeks tihuku ta hina ti nga helangi. Seketelo mu kuma aka majozi kumbe ku na vanhu van'wani va ta ku hi le sayitini? Seketelo wukulukumba ni wu kuma ka majozi, ni lava ku vulavula ntiyiso ya seketelo wukulukumba ni wu kuma ka majozi. A ni la ta tlhela ni vutisa ku oloveriwa loko mi nga na kona ka business let's say hi mi sweswiwani ni lava ku sungula swa boha ni ta ka n'wina ku hi magenge ni navela ku endla business leri mi ri endlaka, hi tihi ti-challenges already mi kombini leyi ni nga yi nota ngopfu hi liya ya ku bindzu leri nkarhi wun'wana loko mi kha mi kurisa tihuku a ti lavi munhu loyi a hisaka, leswi vulaka vo fana no vo hina heyi ku ta tikanyana wo fane hi tholisa u hlometela u ri kule swa kha swa kula swihukwana. Ivi se marani a ni la ta tlhela ni cheka ku olova ka koho kwihi, marani ku olova ka koho ni hleketa ku hi leswi mi nga swi vula mi kombisa ku a ti se tshama ti nga heli hi karhi, leswi vulaka loko mi targeta ku vhiki leri ti fanele ti huma hinkwato ni hleketa ku ta huma hinkwato ne. I know ha mi khensisa yanani mahlweni na bindzu ra n'wina. Mi nga chavi na hina hi kuliseleni channel ne, hi na channel liya hi nge le ku hi pusheni sweswiwani ya Oscar Makamba, ma hi nyika xibindzwana xa n'wina hi mi advertisela mara ku ta va ku ri mali, leswi swa mahala masiku lawa n'wana mhani swa karhata ma twisanyana. A hi sukeni hi ya xikongomelo xikulu xa siku ne xa ku hi va na podcast leyiwani i ku va hi notice ku mi host tournament ya Magenge Super Cup, and loko hi langusini ni vi kona munhu ku hambileswi nga kotanga ku nge ku ta masiku hinkwamo mara masiku lama ni nga ta mona na loko tlangiwa final a ni ri kona, hi ku ya hi mina ni vone ntirho wu fambe kahle wu tlhela wu va wu saseke swinene ka sayiti ra mina n'wana mhani no na mi khensisa swinene. Mara ni lava ku mi ni byela a hi sunguleni ku mi swi sungule rini, i ncini milorho ya n'wina hi tournament liya, i ncini lexi mi lavaka ku xi fikelela? Okay, so tournament hi sunguli lembe leri nga hela hi n'hweti yo fana na yona yaleyi ya September. So lexi hi nga swi endla i ku masunguleni ya n'hweti ya September hi vhete ku okay a hi tekeni September hi endla n'hweti ya hina ka majosi ku na ti-tournament to tala, mara lexi ni nga fika ni xi vona i ku hi nkarhi lowu wa September ku va ku nga ri busy, so ku hava ku ri munhu i ta ku ni ringeta ku pfala tournament ya yena kumbe ku phikizana na yena hi sayiti ra tournament. So ni fiki ni yi vona ku ri n'hweti leyi yi va yi ri kahle ngopfu for mina ku ri ni nga endla tournament. Xikongomelo nkulu xa tournament loko munhu a xi sungula a ni launcha team ya Magenge FC, mi nga ngheni ngopfu ka yona hikuva ni yona yi va yi fayitele ngopfu. A ku ri ku launcha team ku ri na mina ni tsakela ku ri milorho ya van'wani ku na mina ku tlanga bolo a ku ri swilo leswi a ni swi rhandza, so ni launcha team leyi yi nga ta hamba yi kombisa titalenta ta vanhu. Kambe ku launcha team swi kahle ku ri na ti-team tin'wana na tona ta participate, because loko a no teka mali leyi ni yi investa ka team ya mina a swi nga ta va swi ri fair loko mo kuma ku na team yin'wana leyi na yona yi tsandzekaka antswa vanhu lava va lwela mali leyi. Hi laha se Magenge Super Cup yi nga fika yi nghena eveke yi tumbuluxeka. Hi swi vona ku hayi mani nga ngu leswi wa Magenge Super Cup swa tsakisa, a hi veteni hi continue ku va nchumu lowu endlaku annually.
loko xikwembu xo mi blessa endzhaku ka 2 years mi twa ku ku na Rodwell Chauke dile ka Amazulu Rodwell Chauke di tshama di participate ka Magenge Super Cup di khe di tlanga hi team ya ka Mdavula loko mo twa sweswo ambilwini ya n'we mi nga ti twisa ku yini because ni believe ku by doing that mi ta va mi contribute ka career ya munhu luya even though a kha nga suki a ni xikongomelo a hi ku phusha lava va tiva ku tsena loko mi ze mi endla tournament mi va mi khe mi phusha vanhu va ka Majozi na ti surrounding villages ni believe ku un'wana na un'wana loyi a nga na talenta miri a ta humelerisa talenta yena if possible loko swi ku ri ku na pick up a nga yi kumaku exposure a nga yi kumaku a fambi ni la ta tiva ku happiness ya n'wina swi ta mi khoma njhani loko mo fikelela sweswo yi va ni vulavula ntiyiso ni ku ka tournament leyi ya ku helaku hi na mutlangi wa xipano xa Jackson Youngsters va n'wi vitanaku Mdera hi siku lera ra ti final Mpheni Home Defenders yi fiki yi n'wi spota hi vulavula sweswi i ya tlangela Mpheni Home Defenders so loko mo cheka la Mpheni Home Defenders nga kona swi ri mutlangi lowu hi nga n'wi vona ka ti Nedbank Cup ka tournament ya Nedbank Cup so hambileswi ko nga yangi directly ka PSL mara ku na ti chances to tala to loko Mpheni yo promotiwa ya ka PSL na yena ta va a ri part ya so i nchumu un'wana ka nkarhi wa sweswi lowu hi nga very proud na yena va Magenge Super Cup a hi swi tsakerini ku ri hi nga vanyana na xikarhani na yena just ku hi twisisa ku ri i titwa njhani loko a fike a spotiwa ka tournament leyi a ku ri ya hina ene i swin'wana swa ku va hi tumbuluxi tournament leyi hi lava number 1 vatlangi va tikuma va kha va ti endlela mali meaning ku loko i swi tiva ku wena i kota ku tlanga bolo loko kha yi tlangela team yo karhi loko i heta la ku ta va na something lexi va ku nyikaka xona it's either va ti xavela CB u ya hlayisa ve le kaya so i faneke swi tiva ku bolo na swi kota ku ni tindlela mali yona number 2 i ku va yisa talent ya wena amahlweni i swikongomelo swimbirhi leswi hina hi va ku na Magenge Super Cup hi swona tournament leyi ya Magenge Super Cup i vision ya n'wina kumbe i vision ya munhu un'wana n'wina mi yo yi implementa i milorho ya mina Chauke loko mi swi hleketa kumbe okay loko mi swi hleketa i mani munhu wo sungula loyi mi nga n'wi contacta ku info a ni hleketa ku endla sweswo ku na mukhanselara wala ka Majozi Bamuza Mahunzu so andaka loko ku heli tournament I think it was around June loko mu yi cheka ya last year yi planiwe in less than 3 months so around June ngifoyinelini leadership a ni hleketa ku ndla tournament hi September and then eveke an contact sa munhu un'wana loyi a ku ri yena mu organize wa ti tournament haleni hi ku ya hi ku tiva ti team leti ti nga participatako ku nga agreement maluleke so munhu wo sungulo loyi ni nga vulavula na yena ku ri ni na mihleketo ya so a ku ri mukhanselara okay a hi chekeni ka tournament ya last year ana ku ri yona yo sungula ne yeah la ta cheka sponsor leswi a mi ri na swona last year a ni nga ri na sponsor a mi nga ri na sponsor ni run hi mina I managed to cover everything lexi a xi ri la a ku ri ti expense a hi sunguleni la ti team a ti ri tinga a ku ri 16 a ku ri 16 ti team yin'we a yi affiliate hi mali muni hi 1000 rand 1000 rand leswi vula ku n'we a mi khomi 16000 ya ti team okay yi khomi hinkwalaho 16000 leyiwani okay okay so sorry hi le ku shuteni se music please okay sorry yeah timele music okay yi khomiseni sweswo 16000 ya lene lembe leri nga hela mi endli tournament the first prize ya first team a ku ri 30000 a hi nge ni teka 16000 liya ni ya minusa 16 ka 30 liya ni hleketa ku sala vo ma 14000 naswona a mi yi kuma ku 14000 ya a yi huma kwihi ene
Antata kwale kun'wana. ene loko lexi ni lavaka ku xi basisaka i ku 16,000 liya i vile a yi tirhelangi swa tournament. A yi tirhelangi swa tournament, that 16,000 ne hi leyi ni nga yi teka ni yi nyika loyi a ri organizera ku ri u ta attenda ti-referee, u ta make sure ku ti-referee ta dya, na wena u ta ti khensa a henhla ka mali yaleyo hikuva u ri organizera. So a yi tangi xikhwameni xa mina, yi ye xikhwameni xa yena hinkwayo. Okay, sweswi ni vuya ka n'we ni swi twini. Number 1, lembe leri nga la yi kumi 30, ni hleketa ku na lembe leri yi kumi 30 a swona. Number 2 yi kuma 11, na lembe leri nga hela yi kumi 11. Number 3 yi kumi 7,000. Yeah. Ivi number 4 yi kuma 5,000. Yes. This man is too much. Okay, ni byeleni la sweswi ni la ku cheka ka n'wina ne. Last year total cost leyi mi nga ta ku na ku transporta, because a ni mi va mi khe mi kumeka Joni, na swilo hinkwaswo na swikipa ni hleketa ku everything it was on you. Total cost loko mi estimate mi nga va mi spend mali muni? Munhu a nga va spend kwalaho ka ma 80-90,000. Tanihiloko mi vula ku ri is an estimation, because mali leyi hi nga fika ku hi va sure hi yona i mali leyi ya 53,000 ya ku va kha ku nyikiwa ti-team, hi yo nga va ku sure hi yona. But leyin'wani ya swikipa yini u va u kha swi endla u nga ri ku tsaleni hansi, but ya plus or minus 90 ya ku va munhu a rana or a rani that tournament. Mo ni byela vanhu va ka Majozi swin'wana, vanhu va ka Majozi nkateko lowu mi nga na wona tikweni wa kala, na me laha ni humaka kona a swi kona. Mr. Magenge, you are plowing back to the community, and the community a mo yi kolota nchumu. Hamba mo fika mi ti endlela n'wina na family ya n'wina va vo kho ku nyikiwa, but I really appreciate what you are doing. Mina loko ku ri ku hava mikhesi vanhu va ka Majozi, mina na mikhesa. No. Very charity begins at home. Yeah. Okay, ni a hi cheke na lava ku cheka ku hambana loko ku nga va kona ka tournament ya last year na this year. Ku hambana ku lembe leri a ni ri na lava hi va vitanaka ti-sponsors. So ku vi na vapfuneti va ku tikuma tournament yi vi leswi yi nga va xiswona. So Vetani mi listela to ti-sponsors hinkwato, hambi mi nga vuli ku lexi endli yini lexi endli ni listeleni ti-sponsors hinkwato. So ni ta kombela ku khomeliwa ngopfu, mo ni nga endli mistake a ni fonini na yona laha, hi ku swa endleka ya siya sponsor lexi xi nga ku nyika mali yo tala, evike mundzuku va nga ha nakisa na va nga ha ni pfuni. But yeah, number 1 hi vi na sponsor xa Sasol Garage Kunakral, i garage leyi hi kumaka amolo wa la Saso wa la Nkuna Kral la ka Nkuzani. I sponsor xo sungula xexo lexi ni nga vulavulaka hi xona. Then yeah, tanihiloko mi hlamuserini ku ri mo hi nga vulavuli ku mani i ndleleni, ku swi nga ndanga ku munhu i yisa van'wana hansi kumbe van'wana henhla. Then ya va na sponsora xa Deluxe Resort, Deluxe Hotel and Resort. Yi kumeka kwihi? Yi kumeka kwala ka Majozi. And then hi va na sponsora xa Overflow, na vona i resort. Hi va na sponsora xa The Farm, na vona i resort. Hi ya va na sponsora xa Aquela, lava va hi nyike mati. Okay. So va fike va hi donate hi mati lama ti-team a ti kuma wona. Tlhe hi va na sponsora xin'wana xa mati xa Oasis, na vona a va hi nyika kasi mati lama hi nga manwa ma Oasis a mo donate. A ku ri donation. A khesa va Oasis. Then ya va na sponsora xa Rendani Poultry Farm, meaning ku ri munhu ya teka le businessini ku ri na yona business vanhu va nga yi support yi kha yi nga support vanhu. Then ya va na sponsora xa Jelly Chavani Foundation. Loko mo mi ya cheka ti-referee ta hina ku ri ti-referee ta ka PSL, a ku ri
a ku ri na ku hambana kun'wana ku kulukumba compared to last year hi ku ya hi ti-referee yeah. so nkulukumba Jelly Chavani foundation ya yena na yena a ri un'wana wa ti-sponsora hi va na sponsora xa ka Albani lava va xinkwa lava so vanhu loko ka hi xava xinkwa xa ka Albani a hi swi tiveni ku ri va swi kota ku tlhela va nyika back eka ti-community ta hina then hi va na sponsora xa HDF Consulting hi va na sponsora xa We Invest Africa hi va na sponsora xa Mahunzu Obamuza Khomanani Health and then Simabasa so i sponsora leswi a hi ri na swona loko veke ku na sponsora lexi ni nga xi siya na Mpheko xa ti-chips navo va hi sponsorini so yeah a swi helelanga ku na sponsora futhi xe le kaya i Randy Archer so hi xavisa na Archer then ku na khampani yin'wana yi nge le ku teni khampani leyi na yona ya ha ri ku ringeteni ku ti kurisa hi vitana ku Call the Hawks khampani ya security okay so the artist da va kha hi protector hina va Call the Hawks hi le ka process ya ku va hi register-riwa na va ka sira leswaku hi tirha swilo leswi hi nga ta va kha swi ri kahle yi nga timfoni a swi helelanga sponsor then hi va na sponsora xa Makhandeni Event Solution then hi va na sponsora xa 045 and Oscar Makamu yena la wa tsike loyi ni byele u sponsor yini okay mi ta twisisa ku ri a swi olovangi ku teka artist after a appear vanhwini so appearance ya Oscar Makamu ku va kha va hangalasa tournament ya hina swi endla ku na vanhu lava nge le kule va tshemba Oscar va tlhela va tshemba na yena ku ri vanhu lava va endla swilo swa right so yeah Oscar Makamu na yena u sponsorini hi ndlela yaleyo ku na swo tala leswi va nga endlela swona tanihiloko hi ku a hi lavi ku mixina ku ri mani endle yini hi ku un'wana ta ku why mina i nga mixinanga ku ri ni ku nyiki 200,000 se swi holovisa na vanhu okay magenge hi nge Magenge Super Cup yeah hi nge vulavuli hi Magenge Super Cup hi nga vulavuli hi Magenge FC yes lembe i top 16 lembe leri nga hela Magenge FC ni hleketa ku a hi yona yi nga teka xidlodlo leyi nga teka xidlodlo i TKFC okay Magenge FC yi eliminate ka xiyenge xiyenge xo sungula ka first 16 yeah nge vutisi score va yi biwa not butsana okay lembe leriwani a ni hleketa ku ta va na improvement mara I was very very annoyed because loko mi ni tivisini mi susa le kule le hi ta hi the higher expectation and the team hambileswi hi nga tivi ku va tlangi hi ta hi ri na ku many favor Magenge FC xa lembe leri a swi hlamuseleki why ku nga vangi na ku improve ka team ya chauke mi ta swi twisisa ku ri i nchumu wun'wana lowu ni wu navelaka nga ku hi nga wu hambanisa between Magenge Super Cup na Magenge FC mina na vanhu lava hi organizer focus ya hina ngopfu a ku ri ka Magenge Super Cup meaning ku Magenge FC a hi teka ku fana na team yin'wana yin'wana leyi nga affiliate hi va party ya ntirho lowu ku na vanhu lava a va nyikiwa matimba ya ku antswisa na ku make sure ku ri Magenge FC yi va team leyi na yona yi tikuma ku kha yi tlanga ti final kambe a va swi kotanga ku endla swilo sweswo so yeah no hlongoriwa va hlongoriwile vanhu valavo hikuva vanhu ve le complain ku hayi mani vanhu lava va nyumisa brand leyin'wana mara lava ku vanhu va kota ku swi twisisa ku ri ku na ku hambana ka ti-brand letimbirhi Magenge Super Cup na Magenge FC hina hi va hi languti ngopfu ka Magenge Super Cup no chaku canvas kwa ka podcast mara na navela tirolo kumbe matimba lama amanyiku vaiza lava ntwanga ku na loko ni nga fiki finaleni mara ka last 16 ni nge humi Magenge ya lembe leri tournament ku tekima
okay ya lembe leri ku teki team leyi va yi vitanaka Mukondeni United yo team leyi yi nga teka. Okay. Ni twe siku rin'wana mi kombisa ku a ni lavi ku vulavula ngopfu hi vanhu lava va nga ri ku mi sapoteni. Ni twe lembe leri mi kha mi kombisa ku mi tsake ngopfu ku na mhani van'wani vo mi te va endla ti-chips ne hi vona va nga humesa mali ya player of the tournament. Mi va hlayeni ka ti-sponsor? Ya ni va hlayeni a hi mhani i tatana i Mpheko fish and chips. So hi vona na vona va nga swi vona ku ri loko tournament leyi va kona ti-sales ta vona ta khupuka. So va swi kotile ku va humesa mali ya top goal scorer ku ri top goal scorer ta n'wi khensa hi mali ya so. Image ya n'wina a tikweni yi yimise ku yini ka nkarhi wa sweswi? Chauke ku na swilo swin'wana a wu fanelanga u swi endla ivi ka ndhaku loko swi endlini i vona reaction ya vanhu. Mina na ha ri magenge ya loyi loko hi tshama na vanhu hi tshamisaka sweswi hi tshamisaka swona. So i swilo swin'wana leswi ni nge vuli ku ri ka nkarhi wa sweswiwani ni swi langutini kumbe ni swi languterini ku ri ku ta va na ku cinca endzhaku ka loko munhu a endli swilo swo karhi, because aim a hi sweswo. Aim yi ku a ku cinci tiko mina ni nga cinci as munhu. na swi twisisa mara a no hleketa ku a ni ale xikongomelo a hi ndhuma mara a tikweni veri munhu u khensiwa a hanya whatever you are doing swa kala. Emagenge hina hala ka hina nkateko lowu n'wina mi wu tisaka a tikweni hi ve hi va na wona wona na hina hi yo ti onhela xikan'we. Ni nge hlamuseti ku a swi endlisa ku yini mara sponsor swa hina kumbe vanhu lava a va lava ku endla leswi n'wi mi swi endlelaka vanhu va tiko leri ne va ti va ta lan'wa loko ti-player leti ta laha tikweni a ku empoweriwa to. Mina hi nkarhi wa ku a ni wela ka coaching staff kumbe a ku ri mi head coach ne ti-player to humesa like a hi register-riwile kini a hi nga humesi nchumu swa transport everything like whatever you are doing now. Ivi ti-player hi ya ka game yin'wana hi fika hi biwa ti-player ti ku tenda ku dyiwa mali ya hina ku dyiwa mali ya ka swimanimani ti vula vito ra sponsor loko ivi sponsor lexiya xi vhe xi lan'wa. Loko siku rin'wana mo tshuka mi twi sweswo mi kuma ku vanhu lava mi ngo mi empowera vona vo tshuka va humesi marito malama ku tenda ku dyiwa mali ya hina ku dyiwa mali ya magenge, mi nga ti twisa ku yini? Chauke matalo ka endla swilo leswi ne Sathani xa nghenelela. So hi ku hina no khongela ha swi kota ku hi overcome swiyimo swin'wana. Beside sweswo xi nga ku nghena hi ndyangu mi humesa 53,000 mi nyika vanhu n'wana mundzuku a pfuka a vabya ku nga ri hava mali yo n'wi yisa a xibedhlele. Ma nga huma marito malamo sayiti ra nsati wa wena ku i teka mali i nyika vanhu mara sweswiwani hina xiyimo xa so hi le ku tsandzekeni. So i nchumu wun'wana ku ri i nge na lava a va swi endla loko veke ve le ku ntweni ka sayiti ra n'wina va swi twisisa ku ri loko kha hi endla swilo leswi a hi endli ngopfu kha hi languteri reaction leyi nga ta va ka vanhu valavo. Hi ku swa endleka swi teka nkarhi ku va swi twisisa ku ri why mi kha mi endla nchumu lowu. Na sweswiwani va nga va ri kona un'wana a byela ku mara why mu yisa loyi a nga teki mali leyi a yi tirhisaka a endla leswi. Ku veke mina a ni le planini ya swona leswi vona va swi hleketaka. Sweswi plan ya mina i ku tikuma ni kha ni endla leswi ni nge le ku swi endleni. Magenge i cini xi lexi mi xi rhandzaka ngopfu laha misaveni? Mi nga vulavuli hi nsati ni vula ku okay swo fana na mina ne loko hi nga vulavuli hi swa nsati ku xilo obvious xilo lexi ni xi rhandzaka ngopfu evuton'wini hi vana va mina. Xilo lexi ni xi rhandzaka ngopfu evuton'wini loko ni se ni nga vulavuli hi swa personal ni rhandza ntlangu wa bolo. Na manikuma ka ni tshamini ne va kha va ku tlanga Magezi na Chippa United ni ta yi hlalela 90 minutes hinkwayo. Se i swilo leswi na mina xi na swi tivi. Ma vona loko ku dyiwa Sundowns ne ya swi tiva mulweri loko u huwa nga huwi kahle ni ta ku zonda for leswiya swo ni ku zonda swa mampela ni ku zonda hi ku because most of ni twisa hi mi happiness ya mina
yi va kona ngopfu loko Sundowns yi winini. Loko Sundowns yi dyiwa ni kwata swa mapela ivi wehe u ta hleka se swi ta komba ku happiness ya we yi vangiwa hi ku kwata ka mina ku vaviseka ka mina ku endla happiness ya we se that's why va te ngo ni nga ha va hlamuli ku hi mhaka yo loko Sundowns yi dyiwini mi kuma ku munhu wa kona a nga fevhi bolo u yimelela ku Sundowns a yi dyiwini tani a hleka cawo se a ni la ta cheka ka n'wina ku xilo lexi mi xi rhandzaka ngopfu i yini. So as mi hlamuserini ku beside family na Xikwembu na yini mina nchumu lowu na sweswiwani ni ngo hambi munhu wo ni foyinela a ku ni stuckini ni kombela i ni pfuna swona hi ku ya hi leswi ni swi rhandzisaka swona music. Okay. I music and then ku ta bolo. Okay, mi endli kahle mi vhete mi ni tsundzuxa ni a hi vheteni hi nghena kwala ka music ni lava ku cheka n'we mi sponsora loko swi fika ka music leswi ni swi tivaka. Okay, ni lava ku cheka tinqambi leti mi nga ti pfuna ku sukusela hinkwato list ya tinqambi leti mi nga tshama mi ti pfuna hambi yin'wana mi pfuni khale ene ku pfuna ka ku hambi wun'wana mi kuma ku mi tshama mi n'wi heleketa studio swi ve ku pfuna sweswiya because u va u contribute-ini ka ku humelerisa project ya yena even though a nga fikanga ku tsaleni le ka cover because a ni swi langutiseka ku ri ntirho wun'wanyana wutsongo mara ende i ntirho wukulu phe because loko we a wu nga ti offerangi ku n'wi pfuna u hamba n'wi transport-a n'wi yisa studio project liya a yi ta va kona mara a yi nga ta hatla yi humelela because a need-a musamari ya musa ku a ta n'wi endla a ta n'wi pfuna se ni listeleni tinqambi leti mi nga tshama mi ti pfuna. Okay, tinqambi leti ni nga tshama ni ti pfuna ta sungula hi Manako i ankele leyi i ankele munhu un'wana loyi ni pushaka swinene talenta ya yena and then na Diamond sini ya yena munhu un'wana loyi na swi kota ku ri ni pfuna la va lava ku ni pfuna kona ni munhu wo vutisa ku ri mi nga chavi loko mi ri na lexi mi lava ku ni pfuna hi xona ni hlamuseleni ka ha ri na nkarhi ku na nqambi yo nje hi Mayanda munhu loyi na yena ni pfunaka nakona na kombisa munhu ku u nga chavi ku ta tshunela ku mina loko i la ni pfuna kun'wana ku na munhu wo nje Man Flora N'wachauke na wona ni munhu loyi ni pfunaka Sigiza Boys i vanhu lava ni pfunaka Red Boy vanhu lava ni pfunaka i mani yin'wani Buti Makhahlele nqambi ya ku hala ka yena na wona munhu un'wana lava kasi Buti Makhahlele ka Majozi so yi rhandziwa ngopfu hi mulweri so vanhu valawo unless if ni rivele un'wana va Prince Rangane because na ku xavisela ti-CD phela na swona swi wela ka ku pfuna so a ku ri vanhu lava munhu a ta endla ti-up and down hi petrolo ya yena a kha xavisa ti-CD ta vona. Okay, namuntlha ni voni CD cover ya Mayanda ni vona na hala ndzhaku leyi ni ve ni hlaya swilo leswiya ni hlaya tinsimu ni hlaya na ku compose vo mani ku chayi vo mani ivi ni ya ku Mana Magenge Entertainment mara lexi xi nga ni fika mina ka site ra mina xi ni karhatanyana i ku vona a ni lwisi vanhu laha mi ni twisaka hi site ra mina a ni swi tivi ku mi contributise ku yini ku fika ka album leyi lavaka ku huma sweswi i ku fika kumbe mi ta vhe mi ni hlamula n'wina i ku fika ni vona yi tsaliwe kunene like swi tsaliwe sponsor leswi swi nga laha ivi leswi swin'wana va tlhela va faka na yini na ti-logo ta kona se mara ya logo ya Magenge laha ka CD cover liya a ni yi vonanga se ni ti vutisa ku maybe kumbe Magenge va hava logo na mi hava logo kumbe mina yo logo liya ya Magenge Entertainment hayi moni va basisa va yi komberini kambe nte va nga yi hoxi a xi vonaki Chauke so loko hambi ni le ka Diamond hi lava ku yi rebranda logo liya loko vo fika va hoxa logo ntsena va nga tsalangi a mi nga ta swi vona ku ri ku na Magenge Entertainment so a ri vonaki leswi xi nga designisiwa swona xi lava ku ciciwa hi le ku nyikeni ka munhu ntirho sweswiwani loko ku ri na munhu loyi a nga designelaku logo ya Magenge Entertainment
hlanganisi na hina hi ta ku tlhavela kwala ko tlhavela ni ya ku yindleni madyambu ma mara ni nge se vona episode ta vanhu endli no tlanga a ni nge endli ni ya cause loko mo cheka Magenge Super Cup logo ya kona yi visible munhu wa swi kota ku yi vona a ri kule se liya ya Magenge Entertainment a yi vonaki na hi ti-colour leti ti nga tirhisiwa laya a hi ndli ka the same person la nga ndlela ya Magenge Super Cup so Magenge se hi lava ku conclude ne hi xihi xihundla lexi mi nga tshama mi xi endla na munhu un'wanyana lexi mi chuhaku ku hex loko ko huma xihundla lexi khomi nyari hi timhondzo loko no swi vula xi ta vheta xi va xi humile xauke ni kombela ku a ni nga khomisiwi hi maphorisa mara ku hlamula question yele ku xi kona xihundla lexi ni nga xi ndla na munhu loko swi huma andlela yi chayini se ni nge mi byeli ku loko no boxa okay Magenge as a human being like munhu un'wana na un'wana hi ti wishes ta yena mo ni hlayela tinharhu ku ti wishes ta n'wina hi tihi okay xo sungula i ku va ni na ku navela ku ri ingaku tiko ra ka hina ra ka Majozi ri kula hi ku ya hi service delivery tanihiloko ni mi hlamusele ku ni tirha ka SETA se ni na ku navela ku swilo leswiya ingaku swi nga vuya la kaya kumbe munhu a tikuma a swi tisa la kaya ni na ku navela ku ri ingaku tiko ra ka hina ri nga va na stadium xo hetelela not only tiko mara na ku navela ingaku area ya hina yi nga va na team ya bolo leyi nga tikuma ku kha yi tlanga ka PSL so i swin'wana swa milorho leyi loko Xikwembu xo hlayisa hi ta yi phusha ku ri hi ze hi fikelela ku ri ingaku swilo leswinharhu leswi swi nga tikuma ka swi endleka okay ni twi mi hlaya ti-sponsor to talanyana ene to tala swi tikomba ku ri lava va ti-resort mara Goloza Resort a mi yi hlayanga ende Goloza Resort ni hleketa ka ti-sponsor hinkwato hi yona yi nge le kusuhani because Goloza Resort ya kwala ka Majozi why Goloza Resort yi nga ri kona okay aka ku heta ku va na tournament a Davani ne le Sundani so va Goloza Resort va fike va tlanga xiave xikulukumba eka tournament liya so hi mbilu ya ku hleketelela ni ti byela ku ri loko no ya ka vona ni ku ni kombela ku pfuniwa swa ndleka va kombisa ku ri mara ha ku huma ka tournament yin'wana so ni fiki ni vona xiave lexi va nga xi tlanga ka tournament liya eveke mina hi nexe ni chava ku ti tshuneta ka vona ni kombela ku pfuniwa ene i nchumu lowu hi nga vulavula eveke na vona va ni byela ku u nga chavi a fike i tshunerini mara already se tournament a yi herile ti-sponsors leti mi nga va na tona hinkwato mi yo ti landza kumbe ti yo mi tela ku na leti ni nga lo ti landza ku va na leti loko ni heti ku landza sponsora lexi eveke sponsora xi foyina xi ku ni vulavuli na swimanimani na yena na ku tsakela ku tikuma a kha sponsora okay ku na loyi mi nga n'wi landza a fika hala ya va tele mi nga va disclose a lavi ku thenisha vito ra munhu a lava ku tiva sweswo okay mara ma vona ni believe ka swilo swin'wana hi Magenge na matshwabe mo ta ti tshama ti swi vula ku pfuxiwa leyi ti pfuxaka ni hleketa ku lembe leri ka tournament mi vevukeliwa ku tlana ku vevukeliwa lexi xi nga endla ku mi vevukeliwa i mhaka ku before va ta mpfuxa n'wina hi n'wexe lembe leri nga hela mi ti pfuxini mi kombisa ku swilo leswi ni swi endlaku a no tsandzeka ni nga swi endla no need seketelo se mina ni ta ku mina I really appreciate what you are doing yana ni mahlweni mi phusha hi matimba until milorho ya n'wina yi humelela mi nga give up ene kwalano ni nga endla xihoxo Chauke loko no ka ni nga khesi na vanhu lava a ni kha ni tirhisana na vona a hi ri na organizing committee lava
a va sala va endla swilo leswi loko mina ni nga ri kona ni kumeka xilungwini. Okay. So loko ni kha ni kumeka xilungwini loko no mi byela ku ri ni vuyi ntsene hi game yo sungula eveke ni ya vuya hi game ya ti 24 ku nga ti semi-final na ti final but ti-game letin'wana leti a ku ri na vanhu lava a va ri busy hi na munhu wo nje hi vongani Vukeya hi n'wi vitana Mr Black hi khensa swinene J John and then hi va na munhu loyi hi n'wi vitanaka Vincent i Vimesh yelo mi n'wi vitanaka J John hi va na munhu loyi hi nge i Thabelo Muliwa Muhammad na toho leda Danceve hi va na munhu loyi hi n'wi vitanaka Wisani Mabunda Bruce wa ka Mashava na Lucas wa ka Mulubu. So vanhu lava hi vona lava va nga tlanga xiave xikulukumba eka tournament leyi handle ka mina hi ku mina ni va ni nga ri kona nkarhi wo tala. Okay Magenge hi lava ku conclude ne ni ta mi nyika mi lava ku va vutisa. Okay mara no lava ku conclude va vutiseni before ni conclude. Okay Magenge ya lava ku vutisa ku hi ku olovula loko mi nga ku kuma hi tlhelo ra ti radio station cause I think hi monini khamya ka Munghana Lonene ni ka vo Gisar FM anti hambi ile mamini ano ani yange ele mo hlamusela contribution ya ti radio stations. Ya ene mi ndli kahle ngopfu ku ka site ra vanhu lava African wa cancer na vona i ti radio stations Munghana Lonene GCR FM ku na radio ya hala Vuwani community radio station even though ava hi rhambini a hi kotanga ku va hi fikelela kambe hi kombisini ku ri swo boha lembe leri tako hi ta tikuma hi ya kona lembe leri nga ku swilo leswi swo va na xikwembu ndzeni hi ku a swi olovela ngopfu ku tikuma hi kombela ka xitichi xo nje Munghana Lonene eveke ka platform ene xin'wana xa ko loko no mi byela ku loko hi komberini a va vhetanga va vuya nkarhi wolowo a ni ri ku vuyeni kaya loko va ni foyinela va ku ri 4 o'clock na interview lero ni fika ni paka a Shell garage le Polokwane ku ri munhu a va kahle a ku ri interview yo sungula then from there a va kha va landzelela ti-match leti va ku ri ku tlangeni and then va kha va hi book for the interview. So swi fiki swi ni olovela hi ndlela yaleyo loko ni suka hala GCR volota hi voxe va kombisa ku ri va kombela ku va na hina eka ti-interview hi vi na ti-interview timbirhi before ti-final na loko ti-final hi vi na tona so a ni la ku hemba hi vi na ku oloveriwa swikun'wani eka xiyimo xe le henhla ngopfu. Mira na vona va newspaper na vona they just approach us ku ri we heard that you are doing this so hi kombela ti-update leswi nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi heta a fike hi va sendela information ku ri hi tlange ti-semi-final ku hume swipano leswi sweswo na vona a va ri ku hi coverini loko swi ya hi sati ra newspaper. Okay hi lava ku conclude hi mhaka timhaka ta karhi ma ku vona already se ri pelini hi le ka Majozi a fane hi tlhe hi driver mina ni ya ka Kovani Mulweri ri ya ambe mi tshama hala ku Siphiwe Mabasa le ka Dumela kumbe le Bulweni hinkwaswo so okay Magenge a conclude a ni lava ku tiva ku okay hi swilo leswi mi navelaka ku va yingiseli va swi tiva ni nga mi vutisangi ku before hi famba. Okay i ku va yingiseri Magenge munhu un'wana wa kahle ngopfu wa approachable loko ku ri na leswi mi lava ku n'wi tsundzuxa a nga omangi nhloko yi lo kula ntsena nhloko wa mi pfumelela ku ri mi ta kusuhi na yena mu n'wi kombisa ku ri laha na laha endle swona laha na laha a wu endli swona so i nchumu lowu ni nga vulaka wona Chauke mi nga ti mi kombela ku lava ku tlhaveliwa i vu dyela tshamela ende masiku lawa ma ha ni tlhavela a ma
ha ri ku swo tlhaveriwa no lebyi bya mi ku dyela hayi a hi ri busy na ku tirha protocol a ni lavi no twa ka lebyi ku dyela lebyi bya mina a hi ri busy na tournament Chauke so budget hinkwayo leli ka a yi bohiwi ku ri ya tournament mara kusuka sweswo ku ya le a mi nga chavi ti-10,000 ta tshama ka tingena ti 5 ta January na birthday oh 5 le lembe leri tako ti 5 ta January ni va ni hala pe ku ma ku dyiwa hi December mara mo hi Chauke hi tlhe hi khensa va Goloza Resort ya vayingiseri ku na swilo swo tala leswi mi nga swi kumaka laha ku na ti-swimming pool ko va va Goloza Resort a ni swi tivi ne hambi va interview nyana 20 minutes loko ku ri ku mi nga hi kume vona ne hi kumeleni manejara hi interview nyana 20 minutes u nga hi pfumeleka hi kumeleni okay hi khesile swinene vayingiseri va hina yanani mahlweni mi hi seketela mi nga rivali ku subscribe mi tlhe mi tlika na xihlokwana lexiya ku endlela ku ti-episode ta hina loko hi ti uploada mi ta hatla mi ti kuma before hi pfala hi Mulweri ku na swin'wana a hi la ku magenge va kombela a hi la ku magenge va kombela ti-sponsors ta next tournament yi va tlhe va hi hlamusela ku vanhu va va khomisa ku yini loko va lava ku joyina tournament na loko va lava ku va pfuna na loko va lava ku nghenelela ka tournament. Alright, no ni khesini man ene nchumu wun'wana wa nkoka ngopfu a hi lavi ku rivala hi Chauke a ni rivele ku rivala so okay Magenge Super Cup yi amukela munhu un'wana na un'wana a hi choose ku ri mi hi pfuna kumbe mi hi sponsora hi yini hina ha teka na service leyi munhu a nga na yona leswi vulaka ku loko ku veke endla ti-decoration a wu na yona mali mara hi nga ta vamba tende ra wena vanhu va va na minduti ha teka swilo sweswo so lembe leri ta ku hi ta va hi ri na top 32 leswi vulaka ku ri ha khupuka ka ti-team leti hi nga na tona lembe leri ta 16 hi ta va hi ri na ti-team ta 32 so loko vanhu va tsakela ku tikuma va kha va hi sponsora va nga tihlanganisa na mina eka 078 3794 337 078 3794 337 preparation ya hina yi sungula lembe leri for next year ku ri va na swilo swa kahle so ho kombela ti-sponsors a mi helelangi a mi tiva n'wina van'wana lava a hi mi lavini ku mi va phati ya leswi kumbexana loko mo vona ti-highlights mi nga tsakela kambe hi ri na n'wina mi va mi kha mi benefita ku service ya n'wina hi va kha hi tlakusa so hi sponsoreni hi service kumbe hi mali hi ku lembe leri taku number 1 ya famba na 100,000 a hi swi tivi ku hi ta yi kuma kwihi mara swo boha hi ta yi kuma number 2 ya famba na 40,000 a hi swi tivi hi ta yi kuma kwihi mara swo boha hi ta yi kuma Mulweri FC number 3 na number 4 ya ti nyika 10,000 each a hi swi tivi hi ta yi kuma kwihi mara swo boha hi ta yi kuma ta hi Chauke FC na Mulweri FC okay mi hetile vayingiseri va hina na vula nakambe hi khesini swi nge endleki swi nga endleki danko